यलया सिद्धिपुर थसिया मनमाया महर्सनिया प्यक्कगु ज्याजङको जुगुदु नेवा परम्परा कथा प्यक्कगु जङको गुइगुद गुला गुनु गुंगु कडी गुंगु पलाया उमेर चुलकी याइगु खा नापाङ्गु जङको नेद नेला नेनु नेगु खडी नेगु पला दतकी याइगु खासा निकगु जङको जन्मजुया दोछिगु पुनि दर्शन जुइगु इले साइते चे निदय उमेरे लाखपति च्याका याइगु खा अथे स्वकगु जङको चे च्याद च्याला च्यानु च्यागु खडी च्यागु पला याइसा थो इले रथ्यात च्याला दुकाइगु खा थिपी सोंगुली जङको सिधे धुकुमा मनमाया महर्जनिया त प्यक्कगु जङको यागु खासा प्यक्कगु जङको यता नेवा परम्परा मनुया छगु जुनिया चक्र पुरा जुया नुगु जन्म कागु कथा काइगु खा महर्जनिया त पुनर्जन्म जुगु प्रतीक कथा तगगु त्यपण्डिका या धार्मिक विधि कथा 10 कर्म संस्कार यागु खा नापा जुगु ना चाहिँ गुरु सुजन बज्राचार्य जुल अथाउन चाहिँ थन जुन पेक जुङको थन याना चौंडो ल पेक जुङको याना डिमपटी चाहिँ जुन चाहिँ मान्डो अनि चाहिँ मनमाया महर्जनका ल अनि चाहिँ मन महर्जन जुल अनि चाहिँ थौ दिने चाहिँ 99 वर्ष 9 महिना 9 दिन 9 खटी 9 पला र्यामलका तो साइड ड्युटी ज्या चाहिँ 9 खटी 9 पला ख ल चाहिँ 78 ठाउँ चाहिँ झिउडी ठाउँ थौडी लगभग थौडी सम्पूर्ण चाहिँ पूजा चाहिँ ठाउँ आ श्रेरङ्गु जुलका ओके अथे चाहिँ आठो पेक जंगु रे चाहिँ छुलेर आछ चाहिँ अछि जन्म नापान से जैसे जन्म जुसान से चाहिँ छि ब्रिड जुयाउनी ब्रिड जुइ ढुङ्गा न चाहिँ आथन झिउडी त विशेष नेवा परम्परा अथन छि नेपाली नि हामीला विशेष ना चाहिँ थन चाहिँ छि बुरी जुइ ढुङ्गा उमेर यको डे ढुङ्गा सन चाहिँ छि परिवार नप चाहिँ फ्यामिली मिले जा चुनि पिका छि ल मिले जा छौया चाहिँ परिवार चुनि पि जुल अथे चाहिँ आथ बुरी ब्रिड अवस्था वे ढुङ्गा जिना चाहिँ सक्ले छौ चाहिँ छौ किसिम त्याको चाहिँ सक्ले मसिकमा सेसना मसिका तेमा रेडी किसिम न चाहिँ थो थैब्री छि जो उपनयन दया चाहिँ जुन चाहिँ ब्रिड उपनयन दया त ठुकेट ल र प्रथम द्वितीय तृतीय त चतुर्थ ना चाहिँ वयो जुलका र चतुर्थ ब्रिड उपनयन ना बिहार चाहिँ ठिट दिव्य रथारोहण दगा चाहिँ ना बिहार दुका आठौँ के भन्छ मिस्टेक चाहिँ च्यारो दु बरु मला
महारो थारो नि त्यारो महा डिबेर थारो नि चाहिँ यहाँ गयो लिनु भयो के का चाहिँ खास ल डिबेर थारो हुन्छ के जुलका ठुके अ ठुपेको जंगु रिउ चाहिँ विशेष नाथो युको झिउटी लाइफ स्प्यान झिउटी आयु रे मलाई ल आयु चाहिँ नाप चाहिँ एकदम चिची आको आयु चाहिँ झिउटी आठो बरे जोल चाहिँ जे चाहिँ ठुल्टको चाहिँ जे जीवन चाहिँ जे चले यार न ठुल्टको चाहिँ जे जीवन चाहिँ जे संसार चाहिँ खण्डुङलहरुका चाहिँ जुन चाहिँ त्यो अभिषेक चाहिँ जसँग क्या हो त्यो सुसु खौले सचिसँग ल झिउ लाइफ झिउ जीवने चाहिँ गर्भाधान ढ्या चाहिँ जुन चाहिँ गर्भ चौन निसेका या गर्भ सीमा ढ्या चाहिँ जन्म जीवटी समय नापन मध्ये जन्म जो मतलब जन्म जो जी ढुंगा चाहिँ नामाकरण रही जी मतलब नामाकरण नापन चाहिँ गुल्न चाहिँ व्रतादेश ढ्या चाहिँ जे शिक्षा क्यायुटी सिलसिला चाहिँ गुल्न चाहिँ ज्या एउटा व्रतादेश थायो जुल फुक्को चीज चाहिँ जसमा चाहिँ अथवा केनियो लागि चाहिँ मलाई अथवा व्रतासँग अझ चाहिँ छिटो पानी ग्रहणको भइजनका विवाहका पहिले चाहिँ दशकर्म चाहिँ छिटो पुनिका डोट्रै दशकर्म चाहिँ छिसा पुनको चाहिँ ठोर्बौ खरगा चाहिँ छिसा चाहिँ केनियो लागि अभिषेक बिहा छिसा चाहिँ थौ थोरे तो पूजा चाहिँ छिसा पूजाको जुल नापा चाहिँ ठो यहीले चाहिँ आठो छिछक यहीले चाहिँ थोरै दशकर्म यही न दु ओके न तर ओके चाहिँ या ये कर दा मजु का ओके चाहिँ तर ठुके चाहिँ छिसा चाहिँ विशेष न तो कोने दुनतया विशेष न चाहिँ पिका एउटा गा चाहिँ छिसा गर्भाधान गर्भेचौँ हिसाबमा चाहिँ दुनतया मेन साइड कोन पिका सानी चाचा का छिर उपनयन दलगी चाचा युटी जावे के छिर जोजलपा नमस्कार जिगुना विष्णु भक्त महर्जन खा जितनी ठन थसी है आज नपचुनी ठय थासे खा हाल चनी चनी छ दुबाटे अले जी चाहिँ नि जे आज जम्पु या माया चाहिँ क्या का जी जे छम क्या एडपी सोमदु क्या जी छम का आ माया विषयले छु त हामी दुसा चाहिँ नि मा नपानी चाहिँ चञ्चल न्यापले चाहिँ न्युफा सक्स्तना चाहिँ के समाज सेवी की दाखिल छु आखा बनाम तसान उखे ठके चाहिँ माइक या गुस्ता उखे ठके माइक या जुगा आ ठो अवस्था न सोकतको जंगु ल आठो अवस्था जंगु तामे तक न माइ चाहिँ थम थत युको सियार दुगा थम थत है सियार यही सुन र 90 वर्ष 91 वर्ष ले मा प्यारालाइसिस दुगा प्यारालाइसिस दुन अस्पताल यंगा उखे ठके गन यंगा मुजिया अले थमे डॉक्टर न ताती चाहिँ एक्सरसाइज जना ओ प्यारालाइसिस त लाका थुन तुना चाहिँ जी फेकी अवस्था तक बोलगमा अले माइ दिन थो मन गयो रास चिन्ता छोया मरम पतिका मे पनि निन्न खन्त मरु सोची न उखे ठुके खलना जी मको थाउ आनन्द आतको पम्चपी म्यापी जे दिलपिन्द न सुतन छु सरगे टेन्सन दिनु भएको सुनान छु तालदासन थय वर्ष सैनात्नी थरे अठेरका खलै बोकेर
प्यक जंगो याम महर्जन्या लाता सिनाथिना आसिका प्यात थतिदिति मोमोजुगो खासा फुकसिया बिगया दिगाया काबना यागु खा